Mantap nih paya. Gurih banget. Ngapain ini? Mai, Den, ngapain lu? ujak. Pusing, ujak dewakan bae lu. Lu doyan? Ngajak-ngajak. Lah, lu doyan. Cobain. Beneran banget. Lalu rujak pakai garam doang ini? Nah kan gue ngajak patungan ini nyari temen Patungan. buat beli bumbunya. Punya duit nggak? Duit gua. Ngali bawa duit. Utang dulu sono, warung Polela. Emang saudara lu? Pasti kasih. Sangat lu. Iya, buruan ge. Wah, Itu sono. sekarang Iya. Sama es kalian 2. Dulu. Ini habisin dulu. lah emang apa? Takutnya makan kambing, ya kan? Habisin aja dulu. Ntar gue kupas lagi gampang. Masih banyak. Ini lu beli di mana ini paya ini? Enak banget ini, garing banget paya. Nah iya. Kagak beli gua. Ah, kagak beli. Kagak. Nyolong. Sembarangan kalau ngomong kayak buang sampah. Ambil. No, sono no. Gimana? Oh yang dekat pohon rambutan no. Itu kebun yang ada pohon bom-bomnya. Lah iya itu lu tahu. Lah itu mah kebun gua, Ucup. Kebun lu. Berarti lu nyolong paya gua dong. Hah? Dia kagak ngomong kalau dia paya lu. Lah kampret amat lu. Udah minta patungan, minta apa segala, paya. Ya udah gua ke warung dulu dah ngambil es seret banget. Ini lu habisin dah, kan paya lu. Kampret lu ya. Paya-paya gua lu. Ngujak modal daun pisang sama garam doang.